Hello, welcome back to our channel. Voini chu tiramisu cake urngai lo chi Marie biscuit mangin awlsam takin kan rem kho manga kan siamang ice cream bowl a kasiama hetiang container a po hian asiam the ani kan tiramisu cake dessert siam na tur hi Marie biscuit mani du tamdana zirin cocoa powder heavy whipped cream coffee tea mixed food coloring a hian a sen no a sen le a pawl chini fian khat le amul cheese spread kan mangang amul cheese spread hi stiff peak thlengin kan hair don ani chumi ma chuan kan bowl hair na tur le kan beater mixer ami kha freezer a minute somthum vel kan lo vada phot anga chuan kan bol lo tur ho ero khachu engkim hi room temperature ni vek tur ni cheese spread te po hi room temperature ania kan siam tur atam le atle ma zir khan kan bol lo hi kan pol tamin kan pol tle manga tun tum chu exact recipe amount kha karon tilang don lo ani achan chu tun tuma hian ka siam nem don ni batch tam tak ka siam dona chuwang chuanin bom khat khat cheese spread po kha ka manga ti hian alo khala ama a athal zonga kan han khai khupwa a bet tlat thlengin kan noi char don ni hei hi alo stiff peak to a kan du to kang bol danga kan roka bol ka bit na zok kha ka sil 5 ka freezer a ka dale phot ni bitter nen hian tang hian khu avar de phawa khan khoi na thla po lang kwaw kwaw theya chuan kan heavy whipped cream kha kan lo noi tir vele thungang kan hand mixer hian kan whipped cream a hian engma dang kan pol bet lawa kan hair char speed number 1 atanga 3 a kan hair char allow soft peak to a tlang mi khi kan noi thla a chuan kan han noi le deuh hleka allow ko thaton ni more zum po khi khitiang chen khi kan whip angai ani kan heavy cream kha kan whipped cream kha kan noi tir tok to ti shat na dang le chu bol kha khai khup zong hian kan kenganga far thla le ron tla thla pakhat ma om lawa a che ei lawa a bet thatlat ani kan cream cheese kha kan polang zoimwa ngin tiang hian kan pol lut le anga chuan rong kan thlak leang next step pa chuan bol pani kan la anga rong chi thum kan thlak dona a bol whip na bol ami khi kan ring hal don ani kan chenang kan cream cheese chu ti hian kan lo chen filta a mun thuma tuna chuan food coloring kan lo pol toang kan food coloring pol nan hian fian fai dang mang chuang lem lawin ka bitter pani kha kala thla a ka mang don ani a chopol nan kan bol pakhat zoka hian food coloring sen no kha kan thlaka hepo hi du tak dana zirin a thlak nemin a thlak klem theya pakhat zoka hian rong pol le a sen kan chopolanga chu chuanin noinok rong aron siam chhuakanga kan du tak dana zirin heipo pol nemin pol tam the ani chuan kan rong po hi du rong ma ni neyang ang moi ti zong kha apol thei vek ani kan cream cheese kan whipped cream kan chopol lu ang tho khan zoi muangin kan chok le ang direction khatin chuan kan du ang to kalawin chopol huna khan kan du to kang nasalu tuka kan chopol chuan kan whipped cream hair sa kha alo thep thlatheya chuwang chuanin zoite te chopol tur ni kha kha sen no zok khania hei hi noinok rong zok chu anita a tuna chuan bol lian mi kha kan lo rong kan lo thlak ve liang chocolate rong kan mang ve thunganga hemi chocolate rong po hi kan han pol hian adal a taksa rong ang hi aron ni don ani food coloring hi powder te le gel te po aman thei vek ani hei hi kan rong pol ho chu halo ni ta a tuna chona next step pa kan lo kayang coffee mixture kan lo siam ve thungang bola wire whisker kan la a tuivot no khatling lo shet
filter dui thiang hlim kan pola tea mix hi ka pola hei pol kher lo pona thei ni amai ro chu chini te cream te atelawang hian ati tui pha ka tia chuan coffee Nescafe ka manga hi bom khat pona tel theya ma ero chu a khafek kan du lo chuan 2 tablespoon hi tok ka chu ke tuna ka pol dan ani a chuan thatakin tuya lang ron om mya lo turin kan chok anga chumi zo chuan kan du chuan chini fian khat kan polang athlum dan kan du tok lo chuan fian ni te kan du kher lo chuan pol po ngai chong lo chuan sira kan lo da anga Marie biscuit kha tuna kan cho a khan kan juk thlak don ani chumi ma chuan tipo hianin bola among bera khona juk pha theya amai ro chu cream kan dale pasapotang asen no zok ha kan da ma sang du ada ma sak the ani rong hi chu kan cream cheese chu fianin ka swak chok topa piping bag te po man thea ka juk chok ro le nong noka chuan kan coffee mixture a khan Marie biscuit kha kan juk cha deuh hlekanga cha rei lutuk lo tur cha rei lo lutuk bok khan aram kha azop thei lo wa chu wang chuan atok shat ve nga ya biscuit kha pani zelin ka dang he hi chu mani du dan zerin pathum pali thleng pana da theini chuan achunga hian noinok rong cream cheese zok ha kada le dia ta hemizo cha hian cocoa powder kha chunga phulila ai thei to ni layer ni in chong ni in amai ro chu chong thumin tuntuma hi chuan kan siam do na chuwang chuan a layer top na ber vun rong kha kat da le a achunga hian cocoa powder hi kada do na ni thingpui fetlit na ka manga strainer lian zok ko zau zok te pokha awlsam le zwala manin atlak that le theilo wangin fian ten kati tlade uhlek ka avaya kati zot nuwa hian freezera minute som ni tanga minute som thum kanda anga ani lo vek chuan fridge lampanga darkar khata changa darkar ni kanda ang chuan hi kan tiramisu siam chu aloni ta a fridge lada alangai ani ke chuan freezer a minute som thum vel ka dale phot ani chuan hi hetiang che arem hian container a tepo ati thei vek ani tuna chuan kan tiramisu dessert siam chu lo ei thei ta a kan ei chinang kan muang hian cream atam mel em ani amai ro chu cream khatam ma se athum ver lawa ane thei chuang lo ani a ei tam thei ve reuh lutuka no pangle puiting pon kan du em a siam har sa si lawa rei lo te chungin in leng te pon nei la a siam ban vek ani hi khatiang ang cha kan rem container a kan da ve thung ani atui em ma coffee rim te chocolate rim te cocoa powder rim te cream le cheese khatiang in chopol mei pyalama Marie biscuit khan han e hian atui danglam em mai ni cake ai te pon no pangchon an du zo kani hi in lo siam ve thu don nya kan channel te min lo clear sak china kan lo me bye ule